meydan işleyimiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi günimiz ham battı yine xudo xolasa. Strapilalarni yeyib tashladik. Akşam bir dona shu kechroq progonni tuzib ketdik. Strapilalarni yeyib tashladik. Bu ham tarafdan rekasini boshiga keldik xudo xolasa. Tepasining ham ikki qator rekasi bo'ldi. Strapilalarimizni qarangmi? 11'e 3,5 o'ta baquvvat bo'ldi. Zo'rinni oldi. O'rtadan bir progon tortib, o'zi skati buning 730 ma chiqadi. Zo'r oldu lekin. Hem ekonom bo'ldi, hem baquvvat bo'ldi, hem zo'r bo'ldi. Teni akkuratni durishini qarang buni. Şimdi pena quyilsa, zakonni akkuratni duradi. Hem arzon, hem sifatli, hem zo'r. Teni akkuratni yaxshi turibdi. Xudo bersa yana. Endi ertang rekasini tutsek, bu ham tarafına qarang. Eng zo'r joyi meni rim kanonlari, teyinlarini cho'tga tiyib ustalar quyib berketdi, barakat topsin lekin молодец. Mana qarang, shunday akkuratni bo'ldi, nima joyib bo'ldi lekin. Bugünkü günümüz ham battı. Yine. Vaxtımız ötüb atdı. Bu vaxtdan faydalanıb qalış gerek. Kuru kompüterxanada, kuru başqa joylarda vaxtını ötürüb, kuru stadionlarda vaxtını ötürgəndən bir tillik faydası yox. İşi bolalar yine mesela 2007-ci il balla tüfəngəm usta oldu yine. Bir də yine bir şagirdimiz 2008-ci il, bir də yine bir gənc şagirdimiz 2010-cu il tüfəngəm bərəkət tapsa usta oldu şula xuda xalasa. Yine. Kuru vaxtını kompüterxanada yox et, keyin bilyardxanada yox et. Vaxt ötüb otur, heç kim sənə ertəng baxmaydı. Fakat işləsən, xala ustaçılıq et, xala başqa kəsb et. Lekin fakat işləsən, ösəsən. Ya oxuş gerek, ya oxuş gerek, ya robotçu olsan abi, yaxşısını buluş gerek. Doğru məsmə? Büyük arkamı büyüyen biz dinlikləri görüb qoyamız lekin bu videonu. Обязательно yetib varsın, xuda xalasa.